59 namhlanje na ukeliswa keli aolelo elolisi elolizwi lapha nathi namhlanje na aliswa aulelo izwi lapha nathi amathina Pemba kakhulu lekelele kwabalazi sangu ube alo osi eafo olelwa uke Akuthandeke ukuqa kwami kwabangcwele. Ngibonga lenhlanhla nomsa yokukhethwa phakathi kwabaningi ngakhethelwa ukuza kule nkonzo yesabatha ayibonga Nkosi. Phela ukuza enkonzweni yesabatha akona kanombani. Akona ukanombani ukuza kule nkonzo.
ithi incwadi eqedwa ukufunda akababheke nangamehlo akhe abakulenkonzo. Abantu abakulenkonzo babantu ababaluleke endlela esimangaliso ngisho nakuJehova umdali wezulu nomhlaba akababheki kodwa babheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Ebese beka indlebe yakhe ukwamukela intokozo yokuhlabelela. Yabona ke underline indaba yokuhlabelela manje kufanele akuphindwa lapha ayibonge Nkosi. Sake inkonzo ngizobuyisela kubantu abasha kuhlalo wentsha ngoba ngimenyiwe nami lisimenywa kule nkonzo yabantu abasha ngale mina namhlanje. Kodwa sothi qaphu khona ngesinethwe. Amen. Alithanda siyabonga ihlobo ezinhle enkosini ukumenywa uNkulunkulu omkhulu wasephakameni. Bantu abasha bakhona esontweni sinenhlanhla sesiphiwe ithuba elikhulu ukuba sibabaze uNkulunkulu omkhulu wasephakameni. Siyacela abafowethu kwabazothola ithuba kuba sibabaze uNkulunkulu omkhulu wasephakameni, kungabi inkonzo yesagila futhi ngabe inkonzo kuyibuyiselela mhlawumbe kumuntu oyisitha naye. Singayali abantu abadala sikhuluma izinto ezingangathi ngezwi likaSihlalo ngithumbile uthele inkonzo uyacela ukuthi sibuyisele emakhosazaneni kuzoba ivesi elilodwa kube indaba eyodwa sine sididelane sibabaze uNkulunkulu omkhulu wasephakameni. Amen. Nkosi busiseni kuzweni.
kaMpungose phansi komkhokheli uMaphulisa uShumayela uMbukazi eVukitha Senkuzini. Siyabonga amaNazaretha uthandwa uNkulunkulu ngale mina namhlanje abanye bethu abalibonanga lo suku olukhulu kangaka. Sizobonga ukuthi uShembe usikhumbulile singabantwana. Thiwa khona enye inkosazane ayimthanda uShembe. Kwenza konke. Igidi hamba u25 kanjalo konke. Shuthi le nkosazane yahlangana nomubi ngoba umubi avuthanda ukuhlasela amakhosazane eManazaretha. Thiwa le nkosazane imtshela ukuthi hayi bo mina ngiphelele kuShembe. Ethi lo mubi hayi mina nginandaba ekufunayo ngifuna yona kuphela eManazaretha siyacela uNkulunkulu azosikhumbula. Shuthi le nkosazane ngoba naye agcina ilawule inhliziyo. Inhliziyo eManazaretha ingumkhohlisi. Le nkosazane emelawulo inhliziyo ilalele lo mubi, memlalela lo mubi egcina sethatha umntombane inkosazane. Shuthi le nkosazane isiyisola. Isiyahamba isiyakubaba isiyafika baba ngingumntwana wakho ngizocela intethelelo. Uthi ubaba intethelelo yaneyo mntanami. Uthi baba bengikwenza konke kepha mina ngalalela omubi. Ngabe thina amaNazaretha mesonile siyakwazi ukocela intethelelo. Shuthi le nkosazane beyifika ubaba ethi ubaba thatha le mali mntanami uzofika esitolo uthenga umentshisi. AmaNazaretha siyacela uNkulunkulu asikhumbule inhliziyo zethu. Ngangempela le nkosazane ithathe le mali yami yothenga umentshisi. Kuye nawe uthi baba na uthi ubaba ngilayithela utho olodwa. Ilayithe le nkosazane. Ethi ubaba awulindele ize liphele. Luphele lo lutho. Ethi ngilayithela lo ladulayithile. eManazaretha. Ithi le nkosazane hayi baba lilayithe uthi ubaba kanjalo ke nobuntombi bakho abusoze baphindele emuva. Siyacela ukuthi uNkulunkulu angathi ngasikhumbula singamakhosazane ngoba inhliziyo zethu vela ayifani. Thiwa inkosazane ethempelini meyihlala inabe ivama ukufukamela umntombane. Siyacela ukuthi uNkulunkulu azasikhumbule kuthiwa khona omunye umama eNazaretha nomama ongalona eNazaretha. Shuthi lo mama lo ongalona eNazaretha ethi kulo eNazaretha umnganami yazi ngesabatha khona into engizoyenza ngazi noma uzobukhona yini eManazaretha inhliziyo zethu. Shuthi lo mama lo ethi hayi ngoba wena mnganami ngizokwenza lokho ngizodela konke ngize kuwena. Nangempela lo mama alifike lo suku enze ngawo umcimbi kwakhe. Shuthi lo mama ongalona eNazaretha esephelezela lo mama eNazaretha hawu mnganami ufikile ngiyabonga. Uthi lo eNazaretha bengenzela wena. Uthi hayi ukuthi kuwenzela mina nami indlela ebengikuthesta ngazi ukuthi uNkulunkulu wakho lo umkhonza ngokweqiniso yini. Shuthi wena ngamanye amazwi awuhambi ngendlela efaneleyo umthetho owabekelwa wona ukuthi kumele uhambe. Siyacela amakhosazane ukuthi uNkulunkulu ngasikhumbula asibheka asithande. Inkosi kusise nekuzini.
Lokuthile uthakile wakasambeni evukuzenzela thempeli enhlizini wafeyini. Nami sifuna nokubamba unyazi lezulu into engenzele yona izolo ubaba wami ubesengozini yemoto. Bathi use-ICU abafunanga ukungitshela ukuthi kwenzakaleni kephi kodwa bangifonele abatheni ebusuku bathi usephumile i-ICU uyaphila. Namhlanje ekuseni ungifonelile wathi angikhululeke u-right kanti Nkosi busise. Ufundela uJobe 13 verse 17. Lokuqile usindile wasemawodi wakaNdlovu siphiweni ithempeli. Kuthiwa ngenye imini kwakhona umama. Jobe 13 verse 17. Lalelani kahle. Lalelani kahle. Ushumayela wami. Kuthiwa ngenye imini kwakhona umama wayehlala nendodakazi yakhe. Okwathi lo mama behlala nendodakazi yakhe, lo mama njalo maduma izulu lingene loshaya emhlaba endlini yakhe. Othe lo mama izulu njalo beduma ngene loshaya emsamo. Wasesehamba enkosini ilanga bahosala bahangula. Wafike wathi Nkosi, Nkosi ngicela baba uze uzungikhumbule lapha ekhaya lami unjalo makuduma izulu liduma lihambe loshaya emsamo. Ithe Nkosi ilanga yathi khuleka mama ubothatha indodakazi yakho. Ubothatha intombi yakho uyibeke emnyango. Phambi komnyango uyihlobise imvunulo la ekhaya. Lo mama wenza njalo nangempela. Okuthe lo mama menza njalo wayivunulisa indodakazi yakhe. Wathi mayimbe phambi komnyango. Njalo maduma izulu abeka indodakazi yakhe phambi komnyango ngenzeni ngene izulu. Wenza njalo lo mama wayivunulisa indodakazi yakhe wayibeka phambi komnyango kodwa kwayifanele izulu laduma lambe lawushaya emsamo. Othe izulu maduma lihambe loshaya emsamo aphindaphindele lo mama athi Nkosi yamakhosi. Yenze njalo baba. Kodwa baba Nkosi yamakhosi kuyazifanela. Ngithathile indodakazi yami ngayibeka phambi komnyango wayivunulisa imvunulo la ekhaya. Kepha izulu lingenile. Yathi Inkosi yasezulwini. Yathi mama ngithe mina beka intombi hayi intombazane. Ngabe amakhosazana njengoba thina siboze ngokufanele nisonke. Uhlele ekhuluma ubaba mihla namalanga mase sibukene
makhosazane ngicela ukuthi shemba asikhumbule. Asikhumbule noma bekuthiwa sikuphi. Asigcine mihla namalanga. Singafani nale nkosazane yabanjwa abafana yak-25. Abafana bayibamba bayihlukumeza bisihambi enkosini. Yafika yathi baba, ngithe ngiya-25 ngangimemeza kathathu kepha Nkosi awungizwanga. Ngamemeza Nkosi ngathi shembe kepha awungizwanga. Sabe sathi isifane sasezulwini mntanami ngikuzwile kepha ngithe ngiyakubamba ekhanda ugcwele inwele zamandiya. Yabe sathi mntanami ngithe ngikubamba inyawo ugcwele amabhlukwe. Kepha mntanami umzimba wakho wonke ngithe ngiyawubamba ngiyawudonsa untekenteke. Ushembe ngicela ukuthi angikhumbula umndeni wasekhaya kaNdlovu Nkosi kusenizini. Amaqhawe agathi Lophakamile igama lakhe uNkazimulo Sibonga Masikane nokhona eMothi. Amen. Amen. Nami Nazaretha ngizophakama ngokufakaza ngoshembe ubaba wethu uNyazibezulu ngemisebenzi yakhe esesenzele yona. Njoba sinikezele lithuba ngiyacela ngilosini yami ka-25 ngicele kubo bonke abangigadile bakithi abasethulele umhlaba ukuthi lokho engizokhuluma la kungabi okuzokhipha abantu enkonzweni kepha ukuzobavuselela ukuthi baqhubeke nalolu hambo likaShembe. MaNazaretha ngikhumbula kulo 25 njengoba kade sibizele ebuhleni sithe sihlangene samakhosazane ngoba phela izwe belimemezile lathi amakhosazana wahlangana ebuhleni kulo 25 ukuze sizoya la. Sithe MaNazaretha sisebuhleni sihlangene siyintaba yepheza kusukuma kudedelwane emva komgidi beshumayela basebaphakamo anti khona wakhuluma into eyenzekayo emhlungu MaNazaretha sibona mihla namalanga. Ithele nkosazane mayiphakama yathi ithe isemgidini igidi impela izitelebheli ibona ukuthi hayi yeshalo omgidi. Ithe isagida yabisizo inkosana sithi kuyafana noma ningagida vele nina nichithizisu vele nina ikhite nigidayo ngoba vele nikhohlakele. Ithe le nkosazane kuye kwathi kuyona yeke ukugida noma iqhubeke kodwa phela yaqhubeka ngoba into kaShembe yayidutshu. Kuthiwa yabisiqhubeka le nkosazane ke igida. Ithe mayisihleli isikhuluma le ndaba ithi makhosazana niyayizwa into ekhulunywa ngathi la ngaphandle amakhosana siyokhethwa obani thina uma singaziphathi kahle. Ngiyafisa ngathi makhosazane singathi masigqokile lena nsuku emhlophe le sikhumbule la sihamba khona ungathi sikhumbule ngesabatha kuphela nakhona futhi usuzophakama ngoLesihlanu usivundulula uyazihlalapi. Ngiyacela amakhosazane engathi singayiphatha kahle sihambe kahle kulolu hambo. Agcini ke nalapho ngakuthini yomakhosazane. Siyabuka la ngaphandle ithi le nkosazane kuyafana la ayisekho ongcono kunomunye kepha kulele kuthina wena ngomunye ngamunye ukuthi uziphathe kanjani. Thiwa ithi le nkosazane kuyafana vele ngoba nawo wona lamakhosana esebele kona esizotha abanyeni bethu sabakusasa
nabo bayizinkinga ezikoleni yonke into abazenzayo sokana bani ubani ovuselela ibandla uma ngabe thina singakwazi ukuyiphatha ubani oyoba umkhokheli wakusasa umfundisi wakusasa umshumayeli wakusasa uma thina sizoqhubeka siyibusisa ngotshwala nezinto zomnandi angiqondile ukulwa kepha ngicela ukuthi uNkulunkulu angithiselela ngonegoni Nkosi singizweni Verse 19. Okushumayela ngivula umlomo wami ngize ngiyazisa ngesibili imfihlakalo yevangeli Nkosi novalo ngisaba Nkosi noma usulehlisa Nkosi ungabe usuqeda ngoba uma waqeda zokhuluma ngiphaphalayo ngingabe ngisasala lokhu ucela apha phambi kwenu untokozo kamhlanga Manazaretha Amsukuma ngingola ngisuka ngizokhuluma nathi thina amakhosazana ngoba ngikuqala lapha ngizile uzokhuluma nani tayisuthi angizile uzokhuluma nani mama wami kepha ngizokhuluma nathi Nkosi amakhosazana Makhosazana ngiqala ukuvula umlomo wami ngiyacela ukuthi masukuma nihlukane ukuthi nonyiwa inhlasuthu mina nawe sazi ngokwenye ngoba singozini Noma ngabe inkosana ubuqala uvula umlomo wakho ungasho ukuthi soniwa inhlasuthu abantu nangabasho njalo basemva mawethu Kwathi ngenye imini kwakunenkosazane lenkosazane lena yehla noma wayini nobabwayo noma lenkosazane noma nobabwayo beswela kakhulu nomuzi ngile inqamulo ngoba isikhathi baba bahlala isikhathi lomuzi beswela bebuza amakhelwane bethu amakhelwane ngoba mama iwena nenkosazane yakho nikhonza uNkulunkulu ophilayo kokungani engawuphenduli imithandazo yenu kuyanilo ngidla Wahamba isikhathi bekhuluma beswela lengane yafunda qada sikole yaphatha kahle futhi yaphinda sihlala phansi ngawuthola umsebenzi yalimba leza Wahamba isikhathi kwafika indoda thizeni mahla makhosana abuzana wafika umubi ngoba umubi wafethu uyafika ngoba sekuDisemba uyafika futhi Nahum 3 Wahamba isikhathi lenkosazane lena iswela kwafika ubaba thizeni Unye tesibitho wena uyataka mina nawe senzani bakuDisemba Wahamba isikhathi lenkosazane lena iswela kwafika ubaba thizeni wathi mntanami ngizomnika umsebenzi ngizofaka loliwe kodwa bengifaka kumele ukhoso shembe noshembe khoso wena Yathi inkosazane ngeke wambiza mama wathi mntanami bekuyini ukulahla umntombi wakho nokuthi
singadlile ekhaya ubaba njalo akazi kohamba isikhathi lengane bayithatha bayisa kumenenja kwindoda endala ibefika lengane yaphiya plaza umntombani imsebenzi ngenxa yemali hayi imali bangesona kohamba isikhathi lenkosazana yasebenza kwafika isikhathi sokuthi ubabe gule ngoba phela babakazi uzungcula uzobulala yena futhi kohamba isikhathi umebuza ukuthi bahamba odokotela ngoba nezimali sebephila kahle ngomuzi bahamba odokotela bahamba indawo ayithile bahambe kodwa bathole isizwe la mama wadliwa isazelo wathi ukhona ushembe bamthatha bamhambisa kushembe uma efika kushembe wathi ushembe mama tshela ubaba wakho ukuthi ubulawa yini tshela ubaba wakho ukuthi lengane ngoba isebenza yawuthola kanjani umsebenzi ukuthi lena nsuku ayiphozile isayibhoza ngokufanele yini kohamba isikhathi basehleka njalo umama bedela thwala izandla ekhanda inkosazane bedela sikhidla akhala kohamba isikhathi lenkosazane lena washo ubaba ukuthi wena ngabe ukhula awugoliswa ukuthi uthakathiwe asikho isifo naso kepha ukhuliswa ilokhu umncolo okuzayo bafetha sithandazane nenkozane ukuthi ngisho ekhaya sesela singadile kanjani umama engazi ukuthi nganyama iphumyo zami intombazane bese lesithandazeni hayi umuntu bafethu senhlala phansi sesikhathini esima esikhathini sikaDisemba esikhathini lapho esilungisela khona ukuya emhlanganweni kaJanuwari ngaze mina nawe sikulungele bafethu siqale sinuka amakhosi emhlanganweni kaJanuwari asinayoka intaba nawe siyakubona uyahamba uyakhula endleleni kanti ulokucala igcwele endleleni wakho maningi amazwi inkonzo kusika mntwana inkosi yakusabaswazwini inkosi yakusiphama abantu abangcwele Ngelila Nkosi nyanga ezulu sengibuyisela kwafethu kwafika lapha emzini wasebuhleni kwafika intombazane izobika enkosini ithi baba ngizofuna umsebenzi anguthola umsebenzi ithi ngizofuna umsebenzi ithi inkosi awufuna umsebenzi ithi yebo ithi lalela mntanami ithi uhambe emakethe eduze kwerobot kunama-toilet akhona ngalapho ithi ofika ume khona uzofika lapho umuntu ozokunikeza umsebenzi kuthiwa le ntombazane yasuka yavuka ngakusasa yashona emakethe yafika yama eduze kwama-toilet ekuseni ngo-7 ilindele umuntu ozayo uzoyipha umsebenzi uzohamba nayo ifake emsebenzini uthi mayisamile le ntombazane isithi ake ngene lapha etoilet phakathi uthi isiyangena le ntombazane ithi mayingene etoilet ijika ngalena ifica ingane khona ifile ithi hawu labantu abangena lapha bangena kunomntwana ofile abambonile iphinde iphume ibuye lapha nje linda umuntu ozokoyifaka emsebenzini siyayifuna indlela ayoya
ngaphakathi etoilet yafika abantu basangena bayibuka le bayijoba lengane usezubuza omunye eceleni uthi wemfethu awusho niyayibona iletela ngaphakathi etoilet uthi usho ini mfethu ithi hayi kunengane efile la ngaphakathi abantu bangena bakhuluma bangena bayibheka bayifice lengane Ithahlala le ntombazane lize lishona ilanga ehleze linda umuntu ozomfaka emsebenzini akaqhamuki uthi le ntombazane yazi yashaya isikhathi yahamba esibuyele emzini wasebuhleni ngakusasa isiye enkosini ithi baba lapho ngisa khona wathi kuqhamuka umuntu khona ozomnikeza umsebenzi ithi baba kazange afika Salutu vembane. How akazange afike uthi uthi pho yini oyibonile khona. Ithi baba ngike ngene toilet ephakathi. Ithi ngase ngifike umntwana khona ofile. Baba ilokho nje ngibonile khona. Ithi awubone lokho ithi Ithi hayi mntanami. Uyena ke lo bezokunikeza umsebenzi. Ithi mntanami kanjani ukuthi ungawuthola umsebenzi? Wena wahushula isisu. Uthi ntabimbi uthi umsebenzi ungawutholi, wena wahushula isisu. Bantu abashanje basingawutholi nje umsebenzi, azikho izisu zethu ezayizahushula. Sitsizwa senhlazo ayikho ingane yakho ekhala isitampokwini. 49 Isaiah. Abantwana bazala niyobazala bayokusho endlebeni zakho bethi le ndawo inginyenyile nginika indawo bangihlale khona usho wena enhlizweni yakho uthi ngelahlekelwe ngabama abantwana lokhu ngizulazula njalo ubani ongizalele laba na ngiyabona njalo indaba unenkinga kangaleso nto usuke wabheka ile account ile onakalayo unenkinga kangaka nje esontweni unenkinga uzima awunyangaziseki thukiwa phambili wena uvumi kuyiwa emumva awuvumi akuyona inkinga esekugcekeni ekhaya Matthew 21 verse 1 umuntu olulekwa kaningi ayenze likhuni intamo yakhe uyofohloza masinyane ngabe bikho ukusinda kuye sesihlala phansi bafowethu ivesi leni sinesidedilane siyacela kubaba basibuyise lenkonzo ngehora lesithathu Nkosi buseni kusini Uyingcwele ngikhokhele nami Jobe 13 khokheli noma ngabe kufikani afike emadlelweni nalo awusindeke moya wami ezihle enkosini
ngaba msukumi kodwa ngiyezwa kuyanyakaza kimi ngaphakathi kuqe endaweni enzima izolo beguqo baba uShabangu la lasikhona beguqo baba umvangeli ukhele beguqo baba ulanga nanga umvangeli phambi kwami namhlanje beguqo baba uNgcobo nomkhokheli wakithi ingcwele indala uMavilakazi amen ukusukuma kwami ukuthi nje welcome to eMonti amen iyo ndaba nje ngisukumelayo ikhonze ezinhle enkosini khona indaba eyakakhulunywa ubaba uMadlala engavami futhi ukuyishiya ngoba sibuthene nje la siwulusha sizovuselana nisidedele ke bazali bethu amen anisidedele amen akho sikhundla esosithatha kodwa umsebenzi kaShembe sifuna ukwenza ayibonga Nkosi amen khumbula ngenye imini lapha ezantsi ku round kwaguqo baba uShabangu noba umphathi ugumedela ngezantsi khona lekhaya uthi khona indaba yakhulunywa baba uShabangu angumntwana kodwa namhlanje sahleli kimi uthi maNazarethe kunenkinga khona lapha kwami kaShabangu anginayo mina inglosi ezomukela isabatha nolala nathi nezifungo ka14 wathi lento izoqeda umuzi wami akhani indesonto lezo ndaba sizwe la ekhaya sasiguqisa 23 twahlabekela wona umthandazo wesabatha uthini elokuqala liyaphakamela esibili phansi la ekhaya kodwa musizosivimba namhlanje ithi inkosi ilanga ngenye imini ithuma ubaba umfundisi uMadlala ukuthi uhamba ubheka abantwana bomfundisi ukuthi basakholwa ngoba uyise ngasekho uthi uyafika uMadlala ufica kuphambana ingulube emzini omfundisi wasedluleka kamakhelwane uthi efika wasethi ngizokubuza ikhalo kathi uyikhona la udlule khona wasebuyela wathi hayi bantu abami ngithunywe inkosi enkulu la ngaphuma Sikothe uthi angizonibuza ukuthi nisakholwa yini ngoba intambo zethu ngoba silapha sonke ikhonze ezinhle enkosini iqhume ekuShembe amen ngicela yami ingadebezeli ngalomzuzu ngoba yabonakala emzini wasekuphambene endodeni yakaGoba wathi inkosi la ngentambo kaGoba ngiyayizwa yantengezela izoqhabuka yabonakala inyuka lapha phezulu ngakithi ehla inyuka kuthiwa Goba uyapi ethi ngiyekuphakameni ngoba uShembe wayeseyisola intambo yakhe wesehamba uMadlala ayobheka labantwana bafika weqa amabhodlela kaGoloko wadlula ingulube iphithizela phakathi komuzi kukhona nezinje engafuka la ekhaya wathi bantu abami lezi zinto nizenzani bathi ingulube lezi siyazidla wemfundisi basho kukhulu nje kuyiqhela intshe silami lidelela izwi likaShembe ikhonze ezinhle enkosini ngoba abazali bebethi hayi hlalani kodwa khona isikhathi somuntu la ekhaya ekhethela yena guqe ethi ngiyikhetha inkosi yasekuphameni uyakudonsa umzali ufika ubusiswa kubeka isandla umfundisi ethempelini ekufaka umoya okhole yokuthathela ithikithi kodwa khona isikhathi sokuyikhethela baba neshwa siyazela abantwana ababanganaso isikhathi sokuyikhethela bathi izingulube siyazidla umfundisi nezinja siyazingela lezi sasingeke sihlale thina enkolweni yabazali bethu sasohlala koze kube nini kule nkolo yabazali bethu kwakuyinkolo kababa nomama le asingeni thina sesayikhethela baba neshwa ikhonze ezinhle enkosini Jakobe 4 verse 1 incwadi kangalo zinto ubhame eqhume phezulu kwentaba inhlakazi ingane engalingane nezamaphekula bathe bazelo zaphela ogwini lomhlaba umnikazi wenabathi lengafuzwa cela ngifundele umuyithola emadelweni benalo baba awusindeke moya wami bami emadelweni benalo baba uvelaphi ukulwa nokuphikisana okuphakathi kwenu na akuvele enkanukweni zenu ezidlayo ezitheni zonke hamba nayo niyafisa aninato niyabulala ninomona kepha nizuzi lutho iningi iningi bathi bayithula ngenye imini obaba bephambili wayikhona baba uShabangu yothula inabasho noma umfundisi ucele bathi inkosi sibone kuyitemlo uthi abantwana bala ekhaya bengaphuza utshwala ngoba kuyifestive bengaye emabhishi
bathi bakube khona uhlelo lwenabashu lokubancelisa ukukholwa yathi inyanga ezulu yahlakwa vele igap khona igap abayibona abazali bethu yathi benihlaleleni nalento enhle kangaka yathi mina Shembe ngiyayibusisa kube kade nayiveza ngabe umvangeli wami udladla kafana mase uzoba nenabashu hey siyalimala emoyeni kodwa kwami uthi welcome to eMondi maningi amazwi inkosi buseni uqile ulungamdletshe 166 ihlabelelo lesi15 ingoma ka11 ukudinga nokweswela bantwana benkosi uma sekwenzeka sihlale la ebese siyakhohlisana ukuthi umhlaba kuphela uyeza ngabe sisenkingeni enkulu ngoba umhlaba kuphela ugawula omdala ebese ugawula nomncane kodwa kunezono ukuthi uma uzenza ungamboni Shembe khuluma nomuntu omusha ngoba mhla sibona omdala siwuphakathi kuso vele usazukubona noShembe 116 verse 15 bantwana benkosi uma sihlezi la singakhumbuzani ukuthi intsha sizokufa ngabe sisenkingeni ngevike edlule bengisemlindelweni namhlanje ngwela komunye ophongolo ngizonqoba ophongolo kusasa namhlanje mlindweni eHarding bonke labantu abahambile abantu abancane ayikho nempunga yodwa ehambile uhamba ingane ngakho ke ngabe siyadlala uma sizohlala lapha singatshelani ukuthi ulungu uzofa nawe mzali uzofa woza nayo ithi le verse kuyigugu emehlweni kaJehova mana baba asifundi novel fundela mina uguqe mina ithi le ncwadi kuyigugu emehlweni kaJehova yini igugu ukufa kwabalungileyo hlala phansi ningi kuyoba igugwini kimi kuyoba igugwini kuwe 2013 uLevi mfowethu kuyoba igugwini kimi ukufa kwami noma kube igugwini kuwe uyathina uJehova ngathi 2013 uLevi baba uma indoda ilala nowesilisa njengokulala njengowesifazane benzile omnene kabo babili useyilo yini igugu leli uJehova bekhuluma ngalo ngabe uJehova uyathokoza ingathi 39 umthandazo wesabathi ebese ngifundela 3 ebese ngihlala phansi ngoba ngiyahlula abantwana benkosi ngingokwamasho lapho engisuka khona ngigibela kabili ngizala la manje ngayinkinga enkulu ukuba ngingaphakami ngoba ngeke ngezwe inkinga ngephakameni thuba wathi hawu lo mnumzane sisingaka wathwala impela sikhulu wathi hayi ngibona singaka nje sisakhe ugcola indaba zami akafuna ukuyikhuluma hlase ngomkhulu kodwa anginaso lososiso phoza verse 39 baba siyahamba lokho kusho ukuthi ungaboyifisa intombi segani lomunye umuntu
ungayibheki nokuyibheka isono esibi leso. Yeke mfowethu, ngabe kuseyilona igugu esikhulume ngalo lapha. Uyawuthokoza iJehova. Sesize siyasika ukuthi hawo lokamdletshe uphelepele uma bahayi bafanele. Ngoba kuseyilona igugu lelo. Shaya. 22. Uma umuntu etholwa elele nonkosikazi welindoda. Ngabenziwe njani? Njalo bayakufa bobabili. Awuzokufa yini wena? Indoda leyo. Awuzokufa yini wena? Sufileke ngoba uzofa phela. Yonke igugu uNkulunkulu bamkela wena. Yonke igugu uNkulunkulu bahambe wena. Waza no verse 3. Ngiyahamba for verse 3 mthetho weSabatha. Verse 3 mthandazo weSabatha. Besabeni uJehova. Ngabe sisemsabeni uJehova kulezo lengane sizenzayo. Njengoba kuDisemba nje asiphelele sinanje namaphethelo asiphelelanga hlasimbe khona oshodayo. Ngabe ke lo oshodayo akadaki wena utshwala akadlini ihunga njengoba kuyifestival nje sekudliwa nalentashi kokudlonga amakhala uke wathi mina inkosana yathi ngiyabhalansisa right ngase ngiyadideka ukuthi ubhalansisa ngamakhala kodwa uyabhalansisa ngabe sayilo sengihlala phansi ngithathele nganza kwethu nangu buyela lo oshutha sasifunda la ndawonye sagijima kakhulu nezinsizwa zevangeli manje siyagijima sengihlala phansi wayekwathi ngihleli nje hlele eTexini ase ngiba senhlanhleni ase ngiphahlwa izingane ezimbili ngoba sokuyinhlanhla lokuba uhlale phansi nendawo bese uphahlwa wesifazane kodwa basofa bengabi neringi ngoba uzothi inhlanhla kanti inhlanhla embi ebhathi ase ngiphahlwa ngapha nongapha ngithebe ngigijimisa amehlami ngase ngifumana ukuthi hawo lo ufake ama-pearls noma i-foundation enhle nalo ngapha ngokunjalo ufake iwivu lo i-Brazilian lo ufake i-Peruvian hayi wena gesi uthe senjalo lezingane yasiyareceive ingoma le ngapha asithi ingoma lingamane libhubhe lingamane lishone emini ngoba mina ngithanda wena wasiyakhuluma lokho eliphendula ucingo wasebinga lo mbingela wasiyalivala waselongapho inziphe ezibovu esayivala ngamadayimane phambili wathi mngani wami ingoma receive ngawo ngiyithandile kakhulu yabo mngani ngiyithandile ngipha my F ngipha mke wasiyamsendela wasefuthuthilo wasiyamsendela uthe isende ihamba ingoma yahamba ingoma yazi yahamba ingoma ithe 90 yasiyama hawu mngani yama manje ingoma hayi asiphinde sizameni waseya lo eyivala ingoma wasephinde eqala phansi uke seyisanda uthe isanda sefuna ifika nasibheka mbhele yasiphinde yaba 90 yasiphala amagama amakhulu esingisi ethi memory is full please delete some items ukuze unyazi ungene enhlizweni yakho kubizwa ukuthi ukhiphe izolo zethu esifubeni sakho ngoba noma uthandaza ushamba kazokuzwa ngoba uyisolo seyindaba ayikho indaba ongayazi nezona zikho ongazazi indaba kamfundisi uMngomezulu ngiyathanda ngoba izingane zakwethu lapha zikhotha kubafundisi abadala akuyibona basifusisayo uyahlupha kumuntu ongakaza sagonwe wasedophulula itshebe yomfundisi ebusiswa ngoba uyavama ukuba aphambane nentsha ngoba lo Musa awukazi uzumehlele uthi umfundisi uMngomezulu ephethe inkonzo ebuhleni uthi kwayakwazi ngelinye ilanga ehamba ngetekisi wasebanjwa sigebengu lapha kwebridge kwaBesta kunesigebengu zayithatha itekisi ngasizihambe esePhoenix Industrial Park lapho kumuqondo udlula ngakwaRatani udlula eFenteni iyona parking yonke lapho ngaphambili uthe abathesa behlezi lapho ngase sithela ngale igebengu sizomenza njani lo muntu athi omunye asimtsareleni icash up simtsareleni nale tekisi wena hambe ngequantum wena hambela ngasisikwele wehamba cishe kuyimaster noma kuyigqoshi angasipha master engqoshi wasenomunye hayi asimbulala sithathe isikwele sithathe le moto amba ngayo sithathe nomphefumulo wakhe sithathe nemali ayiphethe uthi sithele
insizwa iphikisana wasezwe inyawo kakhulu zigijima lezi inyawo ulezi inyawo zagijima kodwa wathi amaqalaza akazayibona ukuthi zivelaphi ulezi inyawo zaqhubeka zigijima uthe insizwa seyibalekile wathi athola ithuba lokuba aphunyuke wasebuyela ebuhleni waseqoqela ubaba ngalesi sigameko esimehlele phezu kwebridge labhesta usathi ubaba hayi ngomezulu bengasizona inyawo zamahashi leso bengasizofuna inyawo zeyinkomo bekuyinyawo zakho ukuyigida ku-23 yini masigida ku-23 uhlale phansi na-14 usuze uyaziwa ukuthi uma yibani amadola akho avumi ayozavume nini sihlobo ezinhle enkosini ukonza kusiye yami ngizobuya mfundisi chilibite ngizophatha inkonzo lapha inkosi wekuswile amen umkhululi Inkosi yasebuhleni mama Nazaretha lo oguqela lapho phambi kwenu mama Nazaretha umfana wakaNtuli ey'ntabeni zasebuhleni ithempeli sebuhleni mama Nazaretha enye imini ikhonza izinhle enkosini kwakukhona umkhokheli uMashabalala ezweni lasempangeni eBuchanan lo mkhokheli kunomuzi ngenhla kwakhe okwakunomame owayesenomntwana esebeletha esenomntwana esifini inyanga seyidonsele enyangeni yesi-12 sezu-11 ehleli esiswini esehambe kulomama esehambe nogogo wakhe uma wakhe sebehambe inyanga ngoba khona la bahamba khona baze bafika la okwathiwa inyanga yafike yabasa umlilo yathi lo mama akabe kulomlilo phekwawo unebhodwe elibilayo umuthi phakathi ukuze abelethe wangasizakala odokotela sebethe esibhedlela isibhedlela ingwelezane sebethe uma ebeletha lo mama khona okufanele afe phakathi kwabo bobabili ngaba ingane noma kufa umama kwathi sukulumbe umkhokheli kwathi we mama abawona amaNazaretha ngizwela
khona amaNazaretha wemama kuza inkosi yamaNazaretha inyanga izulu lenkulumo izobila ethempelini eTabanani ubohamba uye kuyona iyabasiza abantu hleze nawe kusiza wahamba logogo uhamba wayishiya indodakazi yakhe wahamba waye enkosini inyanga yezulu mayifika enkosini inyanga yezulu yathatha amafutha yawabusisa yabisi ithatha amanzi yathi awu isikhathi eside kangaka hayi lengane ayiphumi uyophuma isihamba ngenyawo phela manje yasiyabusisa athi inkosi ikhosisi ngo-12 ebusuku wakhala phansi umntwana uyena lo okhulumayo usibonelo wakantuli uyena lo umsebenzi nawo izandla zenkosi inyanga yezulu endaweni lizo lithize noma ke ngiqale ngeindaba lezi ushemba ngenzele zona ziningi bafowethu kodwa ke ngiyangithethelele 2015 ngila ku Pine Street eDrobhen ngangisebenza kodwa ku Fifth Street khona isitolo engangisebenza kusona mangithi ngiyaphuma nalo unyazi lezulu lapha ngase mangehla ngase ngiphansi kodwa ngila ku ngase Casanova khona la ngiyakhona nalo unyazi lezulu hamba unyazi lezulu hamba nge4th range lela lithengele emaqhaweni yayisanda kufika nje ngoba kwakungakayiwa ngisho eGibson ngase ngalibona ngathi hawu ngeke unyazi lo la ngaphuthuma ngaya khona lo msebenzi engisebenzayo untekenteke kanti sengikhulile ngase ngiphuthuma ngaya khona khona lo 5 rand umusha lo onegolide phakathi awusanda kufika nje ngaya kuwona kulona amaphoyisa kalawa asebenza noma bangazi asisondela wena ngibabona bonke la abanye beguqile la benikela imbenge kwakuyisicabha semoto imali ayifakwa khona ngafike ngafaka khona u5 rand wami ngathi amakhosi ngicela umsebenzi eGibsila ngibange ngisaya ngabizwa namhlanje ngisebenza eGUD lapha eProspecting la wakho khona amabhizi ngonyazi lezulu kwenye indawo khona ngafaka isize ngapha enhlizweni zethu indaba namhlanje inkonzo ngeenhliziyo idila neenhliziyo zethu singabantu abaphilayo ukuba kuze sikwazi ukuphefumula kufuneke nazo sizigeze ngoba uyangena emanzini ubhabhadisa ufaka ingubo emhlophe amanzi amhlophe kodwa inhliziyo ayikazi emhlophe ayiwatholi lamanzi kuze sonke siwatholeke lamanzi kufuneke la ke sabathi ushemba wakhandisa abathi sikhokhelana sikhokhelwe futhi ake sizama ukugeza lenhliziyo ke ushembe nje uba sinikeza amasabatha kwenye indawo ngapha inkosi yesizwe yayisidumuzela kakhulu yabe amadodana ayo ayefunda esikoleni ukuhlakanipha kakhulu ehlakaniphe kakhulu ngoba ngisho esikoleni amamaki awo ephuma ku99% njalo uma ukuthi kuyaphaswa esikoleni kwawandawonye ezalwa inkosi yesizwe ehlakaniphe ngalendlela ehlakaniphe ukwehlula kwathi sukulumbe inkosi isidumuzela isithi ngoba ngisakwazi ukuphuma ngihlola isizwe sami ukuthi sinjani abantu engihleli nabo banjani baphila kanjani baphila impiloni ngizothumela nazi ingane zami ngoba zikhulile futhi zihlakaniphile nasekhaya waqala ngalomdala wathi ngicela uhambe mntanami ngikunika nali isonto uhambe ungibhekele isizwe sami ukuthi abantu bahleli kanjani baphilisana kanjani kulesizwe yaphuma mayiphuma yafike yabathola ukuthi hayi abantu bayadakwa abantu baphuza utshwala abantu abazwani abantu baxabana bodwa abantu abafunani eyipotini lapha yakuphuma idumbu zinsuku zonke yabuya seliphelile isonto yathi baba abantu bakho banje abantu bakho abazwana abafunani abantu bakho ethempelini phakathi mawukuthi bayasonta abafunani mebheka lo ubheka le uyamshalazela ngesimanga sokuthi inhliziyo yakhe ayihambiselani neyakhe akamfuni kunamuntu angamphiwe ethempelini mayesethunya wasethi hayi kulungileke mntanami ngiyezwa wayesekulandela isonto wathumela lo munye umncane wathi mntanami cela uhambe wamthumela nje bethumelele lo mdala ngikunika isonto hamba ubheke yonke isizwe sami ukuthi abantu baphilisana kanjani uma efika wakwenza lokho wabuya wathi baba abantu bakho bayathandana mabesonta ngisho noma omunye ephekile uyaphaka hamba ayophuma khelwane mebona omunye egqoka into esidakile uyamthengela amuphe omunye uhlangana nomunye amuphe nje imali banikezana imisebenzi labantu bayathandana kuthulekile esizweni sakho impi ayikho wayesethi ngiyabonga abantu abakho inkinga ke ilapha
labantu siyazi sonke njengoba sengikhulumile ukuthi babehlakaniphile bonke bobabili babe yazi into njengoba bezazi bona imupho kuyena yena owabuya neanswer eright bakwakhe owabuya neinformation eright okuyiyona yona nina amaNazaretha sengishokoza kwethu bethu labe silingana nabo ungabhekisile ngapha kobaba bengalalela nje ngendlebe kodwa kubheke ngapha koza kwethu uyena umupho wabuya naye answer ephelele kungasasho ukuthi cha phendulana kuphendule thempelini umupho wabuya neanswer okuyiyona yona ubona ubabili baphendula kabanye ngoba seke bakhona athi umnyayi lo oqa kwathi umnyayi ilo ogcina kwathi wayi wathi umnyayi ibona bobabili kwathi umnyayi wathi wayi impendulo ithi umuntu wayehamba aye ngaphandle labantu ba right bobabili njengoba be right bobabili lo wayephuma hamba engaphandle into ayifika ithole ngaphandle into esenhlizweni yakhe mawukuthi abantu akabafuni yena uzothi laba abantu abazwani laba abantu baxabana laba abantu abathandana lo ngoba enhlizweni yakhe abantu uyabathanda uthi abantu bayathandana bayafunana yinhliziyo zethu umuntu nomuntu inhliziyo yakhe emkhokhela ukuthi yini ayisho mina ngeke ngisuke ngithi mfowethu hayi awukho kahle ukanje ngihambe kufike ngikhulume kufanele ngize kuwe ngithi mfowethu akulungile lokho siyabonga abangcwele inkosi bisizwe ngiyakuthola ukuhle okuvela kuThixo naye uguquguquka kanjalo ngolimi lwakhe uyakuwe ebini ozali isula ukuhlupheka kuye noyise wesula akathukuzi lo ncwadi u1720 amazwi ahlakaniphileyo maHebrew 10:24 funda ngo asiqondane ukuze sivuselelane ukuthanda nokwenza okulungileyo singayeki ukuhlangana njengabanye kepha kasiyalane kakhulu kalokho sesibona usuku sesiqondene uma sona ngamabomu siyaziqinisa usekho umnikelo ngesona kepha kuhlalela ukulahlwa kwesabelo yebo ulawo oluvusiwe uyawuqeda baphika lo wadelela umthetho kaMose wafa engenahawukelwa ngekhethi inkosi enkulu yamaNazaretha unyazi lwezulu siyabonga ihlobo ezinhle enkosini sibonga ukubekwa kulesi sithebe sezulu ukhona enye ingane iyafika kimi ngisasebenza ka student funding office nginikeza izingane imali eNSFAS nofunza lushaka na wonke ngapha kuregister ama short courses ngapha ioffice lami leli ngala lengane yayisisuka yayisiqonda kimi thema ifika kimi ngathi mntanami ufunani phela konke okufika lapha mengale ku computer wanungapha uba ingane kayibogosi hoba bangayo ngane usisi yayisi ngase ngibuka lengane ngibuka umatric kwayo iphase ngebachelor degree endorsement phase kahle yenza first year euniversity kodwa ke manje inemlenze iwelingana twa ayizokwenza short courses ilinyazwa into eyodwa inamanga yafailiswa amanga njobe iziba nemlenze nje yafailiswa amanga aqambela uyisenunina
ukuthi yona intombi kana iseyona ithonga ladini ithi uzokwenzani lapha mntanami ithi ngiphuma ngale ema student advisor uthiwa angizokwenza short courses ngithi mengibuka uMekhikwa ngiyibona ukuthi ayiqualify ukuthi ingafeyile esikoleni isencane ingane encane ziyawaqamba manje kodwa ziqambela abantu benyama ukhona abantu abangakhohliswa labantu ekuthiwa amathonga noshembe ngiyabakhohlisa kodwa kusalayo impilo yakho bayidonsele ewini ngenxa yamanga ukhona amanga ayisisindo amehlulayo umuntu ekubeni ukuphila kwakhe ulele eqinisweni uyabona ayikho intembi njengehlubula uNkulunkulu nehlubula ithonga njengokuthi wena uyisipho esihle uyisitsha esidlelizwe likaShembe ubungeyizwe kodwa lo wayengonglozi ngibeke eceleni lokho ngizamxwayisa ukuthi khona into ebalekile kuthi umntombi kodwa mawuzolibela ukugagula ngegama ungeyiyo basopha ingozi sengithi mina mntanami ngoba wena uphasa kahle waswela ngapha manje wafika nje ngathi useyona kodwa intombi ngi-student advisor a student funding officer e-UNISA ngaphuma emzimbeni uba ngisehlalweni semfundo manje ngisiza abafundi ngangena esihlalweni somzali hayi ngoba kubuza mina ngayisivela ikhala lengane khanye inyembezi ithi umama uyisangoma umama ungibuzile ensukwini ukuthi uma sengikhona umuntu engihlekisana naye angosho ngathi mina hayi hamba umtshele makho ukuthi akuseyona intombi ngoba uyibhalise lapha ngisho ngayaphi ayikho into yokuvimba abazali bakho bafuna iqiniso 23 amazwi ahlakaniphile ifundi thenga iqiniso ungathengisi ngalo lithenge kodwa musu ukuthengisa ngalo lithenge libe ngakuwe ungalidayisi nencwadi isho njalo lithenge kodwa ungathengisi ngalo ngoba liyakulimaza omunye baba uthi kimi eWestville 26 e10 medium A uthi ade ngihleli lapha ngihlushwa iziboshwa sengifuna ukuhamba ngifuna ukuhamba kodwa wena ngiyakubona nitshope ukuba yiNazaretha ngiyacela ungicela kuShembe ukuba ngiphume mina nawe Shembe uzokukhipha uyabona manje njengoba uye boxing uzofika uyithola ibhili bakhona abangaziyo lapha mina ngeke ngaboshwa into engayazi kodwa ngeke ukwenza umsebenzi osizuleni hayibo uGosi ngawenza ngawubona ukuthi wenzekile ngoba uShembe ngangithi kimi ngiwenza ebuyele ebhala incwadi kuqa nje ngase ngiphuma lapho ngase ngihlabela distinction ngaqeda ngaqeshwa e-university ngiphi contract work ngase ngisebenza yaphela i-contract yabuye ngaqashwa futhi contract work ngase ngisebenza sengilinyazwa izingane ezaphuphuma besho 4920 uIsaya abantwana okubazala sebefile abantu bakusho indlebeni zakho ethi le ndawo yini le indawo bangihlale khona ayikho into eyisisindo nesisila njengokuthi uphunyelwe ingane noma ulandele izingane zakwenu ezachitheka ngumame wakho uyitshela ukuthi ungafuni uqede kodwa ukeqinisa ayikho into ozokuyithola ngoba labantwana bakhweleza ngeke uphile kahle isho njalo isiZulu sithi akho soya lahlala kahle embangikhaya nengane zaphuma sinjalo ngeke uhlale kahle lapha emhlabeni bona bengaziwa amagama kwelizayo bengithile inkosi mayibuseni kusuku ayaqhiyoza yesaba magwala
ayathi kunomsebenzi omkhulu esisazowenza njengamanje. Ngibona nemvula isinyakaza kanti abantu bayafisa ukuyobona ukuthi lapha enzansi kunani. Abangatholanga ithuba ngesabatha elizayo sizobe sisethandazana eMawudi. Sizobe sisethandazana eMawudi bofike bakuthole khona ithuba. Amen. Siyabonga bobaba. Sipha leli thuba singabantwana. Ngihlezi zibalula ke lokho. Khona into yakhulunywa umfundisi uMngomezulu ehlele ephethe inkonzo. Wathi ekseni kwakuphethe inkonzo ukhona oshumayelayo kwasekumemeza abantu ngemuva. Wathi batshele. Wayesabuza umfundisi uMngomezulu emini wathi wena uyotshelwa nini? Njengokuthi batshele nje wena uyotshelwa nini? Kufanele nomuntu makade kuphethe inkonzo mayisethi ngoba kuhle ukuthi niyakwenza lokho enikushoyo. Angasho ukuthi engabe nami ngathi ngingakwenza lokho okuhle. Ukhona umuntu onjalo owathi mayise sekhuluma athi ngoba kuhle manikwenza lokho enikushoyo. Angayibuza ukuthi mina ngabe ngiwazwile yini amazwi akade ekhulunywa abantwana. Amen. Namhlanje ke bayanqamulaka abantwana bakaNkulunkulu bathi bazovula isiziba sihlaba abamkhulu bazosibona lapho umbabamkhulu ayephuza khona ngenkathi isahamba yedwa amen. Siyangena-ke uma ngikhumbula kahle ukwababamkhulu kwaphuza ubabamkhulu la ngani nkathi efika from 1926 to 37. Ubona umfula afika waphuza kuona le ngenkathi enomuzi etshala ama olintshakhe lapha ethempelini. Ethempelini kwakuyinsimbi. Amen. La nje kwakhe khona ethempelini nje nalapha kwakhona sonke nakwamnyandi kanjani insimbi kababamkhulu yonke leyo konke nje okulapha phezulu kwakuyinsimbi yonke leyo. Lezihlahla lezi ezimbili nje lapha leziya egencekile ekababamkhulu wayekhala lapho babamkhulu. Amen. Enqamulizwe suka la ezokushala ashaya khona lapha athi mayefika khona la ethandaza watshengiswa lo mfula wafike wawuthola lo mfula ngempela. Eminyakeni ke nami ngithi from 72 73 ngangendlula la ngiyofesa ukuze ngiwazi lo mfula ngangingawazi. Lada ngekwakusekhona ubaba uGumede babe sekhona bakwaGumede la omkhulu bakaGumede lo Gumede sinaye umkhulu wakhe. Ngazi mina uGumede safuya inkomo la embili ezimnyama ikhehla. Amen. Hayi umphathi ikhehla uGumede phela ikhehla. Ngiyalazi ngalibona. Sholo uthi ke wawusebenza lo mfula labantu ompompi laba babengekho. Babengekho umpompi sasikha la amanzi ophuza. Ompompi bayafika. Fika manje izolo lokho ngompompi. Kade kusetshenziswa lo mfula siwashalana. Amen. Amen. Sholo ukuthi ke lokho ke engikhumbulayo ukuthi namhlanje ngiyajabula uma ngabe nikukhumbulile lo mfula nina zingane zethu ngoba thina sesilibele phela. Sesilibele besingasazi ukuthi khona imajority engahlivuke lapha. Amen. Namhlanje imajority yale history lo ngoba kusho ukuthi umqalo wendlela unibusisile ngokuthi uzonikhulisa ngokuthi nikhumbule lo mfula wakhe ngoba emva kwesikhathi nje kufanele ukuthi ubiywe la ungangeni noma ubani. Amen. Amen. Sisazobuya nje sizocaka kubiywe ucakwe masihamba semhlanganweni ungangeni noma ichalaha lenja phela ziyayithanda indawo nje sithi awuwomhle lo muzi kanti zona sezenze ezithandayo. Sho ukuthi ke lokho okuthandwe yinto ukuthi ke intsha namhlanje ikhumbule lo mfula kababamkhulu. Amen. Siyokhuluma eMelika ke emkhokheli noObama nje usiyosibona. Amen. Bafitolize nje uObama nje usibona. Uthi umkhokheli nangeza. Umkhokheli akeze ngaphambili. Umkhokheli bangasali abakhokheli beze impela. Babe bathe ngoba le ndawo bayazi indawo yabo le. Nami nje ngiyakhumbula ngomunye unyaka
ngangikhumbula kwathiwa ngiyosinda khona la ngafike ngawakha khona lapha manje ngawaphuza ngasinda amen amen kwadokotela mina ngasinda kwaku-72 ngasinda amen kwadokotela washo umuntu wathi ngeke uphinde waphuza amanzi angiqhamuka ngala wathi umuntu wathi ngikhalapha ngenzansi yathi lesizwa cha hamba okhalapha ngangingazi-ke ukuthi ushembe mina ngaleso sikhathi angibonanga ukuthi ushembe nganginephutha impela ngabona nje indoda eyafika ngikhombisa athi buza la manzi ngafike ngawaphuza kodwa ngiyazanga ukuthi yashonaphi uma sengihamba ngoba ngahamba ngeke ukwazi kwami-ke lo mfula-ke ngangingazi kodwa ushembe futhi ngangingazi ukuthi yindawo yakhe le amen namhlanje kodwa ngiyayazi ngoba emva kwalokho ngazazi izinto engayibona zenzeka uma sengiwazi lo mfula bekade kusukuma iy'nkungu la uma liduma izulu lisukumela kusukuma uthi ngale nkosazana la yophuza othanga esikhathini esiphambili sukuma uthi ngale nkosazana la yophuza othanga kusho ukuthi lo mfula lo ubusisekile uNkulunkulu amen umkhokheli so angaphindele emuva singathandazana angaqala umkhokheli akabuze sithandaza mhlawumbe engakuveza nje engakuveza ngiyakhumbula lo suku ngibizwe umkhokheli uMavilakazi ekhuluma ngawo lo mfula ewuchaza ukuthi ubaba omkhulu ngesikhathi etshala la kule ndawo le etshala kuyona angazi uma kwakukhona ipayipi la lendiya noma umlungu kephi la ayekha khona amanzi noma ingapha ngasenhla noma la kodwa lapha ayekha khona amanzi kwahamba lendiya lasemnqaba namanzi ukuthi akwazi ukuchelela lapha atshale khona la kade etshale khona ngesikhathi inqaba ukuthi akha amanzi ubaba omkhulu wayeseza lapha efike khomba le ndawo le wayikhomba ngomunwe le ndawo le kwase kuqhuma amanzi khona njoba lamanzi esaqhuma namanje la efika akha amanzi la ahamba yochelela phezulu ngawo ithombo ezazi khona ngaleso sikhathi siyakubonga ke lokho kakhulu kobaba nabakhokheli abakhona lapho ukuthi njengabantwana size lapha siyibone le ndawo ngicela ukuthi ke kuyinselelo kuthina abantwana balapha eNanda ukuyenza le ndawo ibe sesimene esihle amen ngoba le ndawo iyigugu lethu iyifa lethu uma lo mthombo uphela kungaba yicala kuthina uma sesitshengisiwe wona ukuthi nathi ifa lethu baba mkhulu wenza ukuthi endaweni yakithi amen ngiyafisa ukuthi kungabi khona ukukwebhana nani ake senzeni umsebenzi kaNkulunkulu obonakalayo ukuze sithandwe sobonala ngokwenza izinto ezinhle futhi ezibonakalayo ngiyacela abafethu sizokuhlela ngekhathi ethize sizoyihlela size lapha sizoklina sibonisana nabafethu nabagcotshwa baseMondi nabazali baseMondi ukuthi yini esingayenza la ukuze kwazi ukubukeka ngobani umlando lesikuwo namhlanje futhi oyilifa lethu laphakade amen mhlawumbe umkhokheli nangakhona angakubeka kuthina njengabantwana nje basila siyacela ukudeda ithuba siyafisa kakhulu ukubambisana nabantwana ngoba lento impela nje umawe ehlezi ishuba nje ethi ngayiphutha uma ngabe izigcine nje ukhala amanzi ukuphuza uyasinda sizimisele mina ngokwami ngizimisele ukubambisana amen ukhona nombuzo ukhona nombono ukhona nesifiso esithize afisa ukuthi senzeke sisala ukuze sikhuleke esambeni ngicela nje ubaba umshumayeli ukuthi ke sicelele lo baba wethu ukuthi asiphe imvula enqabile emhlabeni wonke ilokho ubaba laphana uphakamisa ukuthi njengoba sesilapha kulomthombo mhlawumbe mase kuthandazwa sesamba kucelwa imvula inqabile emhlabeni kube khona nje imvula kodwa ingasiphazamise ey'nkonzweni kube khona nje imvula amen ukhona omunye nombono abafowethu awengivele nami lapha laba futhi ukuthi mhlambe mangase kuthiwa njengoba kubeka ngathi kuzophinde kuhlanganwe futhi
mhlambe kube into enkulu mhlambe engaze kugcine mhlambe uNkulunkulu esekwazi ukufika la ngoba akusiyo into encane into enkulu ufike nabakhulu ke nentatheli ngoba into enje kufanele ukuthi isatshalise umhlaba wonke ugcine kwazela mhlawumbe nami ngithi ngiyacela kumntwana omncane ukuthi Shembe siyacela akasiphe mhlawumbe simesithi sikulo mthombo umsebenzi sizoqala umsebenzi onzima kakhulu ozoqhamuka ubhuti oseceleni kwami aqhamuke nombono engeke mina ngize nguthanda umama mkhokheli lapha phesheya ukhulume ngokuthi mina ngothando lwami sengiyathanda ukuthi lo sikuthathele manje izinto ezikanjena ke akuzona izinto ezeyithatheleke kalula ngiyacela nje sithi mesikulo mthombo ubaba umshumeli sike sithandaze kona uShembe sithi umsebenzi mesuqala asiphi inhliziyo ezibumbene suqale size sufeze futhi ngiyabonga yabona le ndawo ngobe ngathi iyigugu bengayinhle ibe nestatue sikababa omkhulu kuphela esisobiwe mase singadlalela abantu kodwa ke ngoba izinto ezifana nezitatues zihanjelwa ko masipala ngoba asazi le ndawo ukuthi iphethe umasipala noma iphethe ubani hanjelwa ko masipala ukuze mesicela istatue sithi istatue sikababa omkhulu isakhe hayi senkosi inyanga yezulu hayi senkosi ilanga hayi senkosi unyazi sikababa omkhulu kuphela nomuntu ozayo noma sesambile lestethu sibhala ukuthi lo mthombo waqhunyiswa ubaba omkhulu lestethu isesizukulwane ngeke siphele istethu kwesidwala ukuba namaxabiso amaningi sifuna uthando ngoba siya organize istethu ukuthi sibe amen amen nami nokwamhlaba ngangani noma ngakwazi ukuphefumula ngoba sizwathile elilodwa ngeshwake lami ngagula ingakenzeki leyo kodwa kwakona leso sifiso sokuba ehenqeke ukuze noma kwenzekani ingaphazamiseki sikhona noma singasekho nathi ingaphazamiseki kwenzeke njengoba umpetesho